वेलकम टू माय चैनल चिंगू खाना करूँ मैं बहुत सारा टमाटर खाऊँ ଏବେ ଫୁଲ କଟିଛି ଭାଜୁଛି ମା ପଖାଳ ଖାଇବ ଆଳୁ ଶୁଖା ସାଙ୍ଗରେ କଟି ଆଳୁ ଭଜା ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ କରିବି ମିକ୍ସ କରିବି ଭାତ ବି ବସିଛି ଦୁଇଟା ଚୁଲାରେ ପଖାଳ ଖାଇବ ମା କିଛି ପକଉନି ତା ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଳୁ କଟି ପକାଉଛି ପଖାଳ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ବାରିରେ କରୁଛି ଯୋଉଟାକି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସାରା ଟମାଟୋ ହେଇଛି ପୁରା ରେଡି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ରଖିଛୁ କ'ଣ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେପଟକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟକୁ ଦୌଡ଼ ଲଗେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ସେପଟକୁ ପୁରା ସିଧା ଭଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ବାସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ କେମିତି କଲୁ वेलकम टू माय चैनल चिन्नू बढ़िया ब्लॉगर जो मैंने प्रथम कर मो चैनल को देखुं से मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे थी बेल घंटी को ऑन कर दिखाँ जो आप सब भिडियो गुड़ाक अपलोड हाँ पर आप नोटिफिकेशन आसो जोटा मो चैनल को सब भिडियो देखिपारे हाँ चलते एवं पूरा रेडी एवं स्टार्ट करवा मोर डेली रुटीन जहाँ मुझे करुँचे मुझे रोसे करी कौन रोसे करी से आपको देखी आज तो मंडे किसी भी नॉनभेज ना